أموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abi Hurairah talan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Hurairah qala dawu sapa sahabat Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawu idfa'u al-hududa ma wajadtum laha madfa'an idfa'u nola'o sira kabeh al-hududa ing pira-pira had ma wajadtum selakini nemu sapa sira kabeh laha maring hudud ma wajadtum selakini nemu sapa sira kabeh nemu laha maring hudud nemu laha maring hudud nemu wajada madfa'an ing dalan nolak madfa'an ing dalan nola akhrajahu ngetakaken hadis sapa Ibnu Majah ibn Majah bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang dhaif wa akhrajahu lan ngetakaken hadis hu ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim min hadisin saking hadis min hadisi Aisyah ta saking hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha bi lafzi kelawan gawe lafaz idra'ul hudud ila akhirih lafaz idra'ul hudud ila akhirih maknane idra'u padha nolao sira kabeh al hududa ing pira-pira had anil muslimina saking golongane wong kang Islam mastata'tum selagini kuwasa sapa sira kabeh mastata'tum selagini kuwasa sapa sira kabeh wa utawi hadis iku dhaifun dhaif aidan halemane padha karo sing dukur wa rawahu lan nyeritaaken hu ing hadis sapa al Baihaqi Imam Baihaqi nyeritakno an Aliin saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allahu anhu saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib min qaulihi saking dawi Sayyidina Ali bilafzi kelawan gaya lafat idra'ul hudud bisyubuhat yaiku lafat idra'ul hudud bisyubuhat maknane idra'u nola'o sapa sira kabeh al hududa ing pira-pira had bisyubuhati kelawan pira-pira syubuhat bisyubuhati kelawan pira-pira syubuhat. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu idfa'u al-hudud ma wajadtum laha madfa'ah tolaklah beberapa had napa had nika potong tangan atau hukum ranjam atau had-had selain ma wajadtum laha madfa'an selagi menemukan jalan untuk menolak artinya aja sampai maksa-maksa menegakkan had munki bede jalan keluar dengan tanpa had tapi berusahalah seseorang tadi itu bebas daripada hukum-hukum yang menjerat, yakni hukum had. Kecuali wajib itegaki had
Pertama, mun bade pengakuan dari si pelaku, maka wajib eta gage hukum had. Kedua, mun bade sakseh sekuat mengarah de si pelaku se mewajibkan potong tangan atau diranjam dan had-had selainnya. Selama ada dua nikah, ada pengakuan, ada penyaksian, maka tolaklah had tersebut, karena orang mun lek kena had aneka pun cacat permanen seumur hidup. Ketok tanang jelas pun tak bisa alako ngurangin det kekuatan, sedangkan aben ki perlu ngingonin, sedangkan aben ki perlu alako dan lain sebagainya. Mun ki bade cara untuk menolak bedena hukum had, maka tak bisa bagi imam untuk memaksa orang ngakoh, untuk memaksa orang etegaki had. Selama bede celah-celah untuk menolak daripada hukum had, maka suruh tolak bi Kanjeng Nabi. Kecuali bede senapa? Syarat dua. Bede pengakuan, bede saksi. Mula beda dua ni kan wajib pun iqamatul hudud, wajib tegak had. Napa neka ranjam, napa neka potong tangan, napa neka hadduz zina ghair muhson se kutu yantemen, tabe jilid, tokolen. Selama bisa nolak suruh nolak. Nah, riwayat dari Imam Turmudi dan Imam Hakim dari hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dengan lafaz lain lafazah mun ki furu idfa'u al-hudud. Nika dari sahabat Abi Hurairah. Kelaban saya keluar Imam Ibn Majah kelaban sanad sedhaif. Menabi dari Sayyidatina Aisyah ngakui lafaz lain idra'u al-hududa anil muslimin. Tolaklah al-hudud beberapa had anil muslimin daripada umat Islam mastata'tum selagi mampu untuk menolak hudud kela, had kela. Mungkin bisa nolak suruh tolak. Karena kesana malah tak kesan coba. Semakin banyak orang potong tangan berarti semakin banyak umat Islam ini kasih ahli ngecok berarti. Semakin banyak orang yang ranjam berarti semakin banyak orang Islam ini yang melakukan perzinaan. Jadi kesana orang bagus. Mungkin bisa nolak suruh tolak. Selama ada dua perkara nikah. Mun ada dua perkara nikah wajib hukum iqamatul hudud bagi imam, yakni pemimpin. Beda pengakuan dan kesaksian dari orang lain bahwa orang ini benar-benar telah melakukan pelanggaran sya'roba, pencurian, mabuk-mabukan, perzinaan. Nah, maka wajib iqamatul hudud, wajib tegaki hukum had. Selama sobung nikah, maka napanya mana? Tak boleh maksa. Nah, ini kedalil bahwa ala annahu yadfa'ul had bisyubuhat allati yajuzu wuqu'uha kada'wal ikrah aw annaha utiyatil mar'atu wa hiya na'imah fa yuqbalu qawluha wa yudfa'u anha al had. Enggak orang yang paksa. Ini termasuk barang-barang saya kocak syubuhat. Perkara-perkara saya remang-remang, saya tak pasti hinangan. Bisa jadi orang sorong ngelakonin zina beri ada orang kaki mau tak zina pedih lah masalah. Kaki mau tak mabuk tembak patekna. Ikrah, dakwal ikrah. Aban mengakui seperti mereka. Ada saksi, ada pengakuan. Terus beda laporan cek bahwa orang ini berbuat sekeji, yakni fahisyah, berubah perzinaan atau semaraki ekeneng hukum had. Lalu kemudian si pelaku ini ngocak, engkau repaksa orang, engkau repaksa orang, mukroh engkau orang saya paksa. Nah, kan beda
celah untuk nolak, berarti nolak hukum had kila. Engko repak samon engko tak zina, engko paten engko mon tak zina. Ketokah saumpama kebiri ya. Pakai mon tak zina kebiri ya bingo kake dina. Kok tak nggak nikah, mukroh berarti. Nah, berarti orang mun nggak nikah dari rumah hanya menolak dekahat. Ki hanya masyubhat tak keneng langsung potong tangan, tak keneng langsung iqamatil had kelaban eranjem otabe ejilid. Otabe bedoreng bini ngako engkau tepak te dung ko tak berbuat zina, te dung ko keco. Keco neng rengang hula kena. Tak tahu orang kelampi na pada, aben pada, bau na pada. Huta kelero je, engkau tak tahu engkau tedung engkau. Maka berarti nikah kocak syubhat kinangan. Kita keneng langsung kocak zina, bentai keneng wajib kehukuman wajib apa hukum had. Karena aben sepertama kalau abon cara ikroh mukroh yakni paksa. Otamu menereng bini kelak ngaku engkau naimah tedung engkau. Dharma fayuk balu qauluha wa yudfa'u anha al-had. Maka kening terima alasan-alasan semacam nikah benjukan berarti mulai terima alasan nah berarti ampun juga kening tolak hukum hatta. Jadi kesan mulai tak coba. Kesan orang umat Islam ini semakin punya ketok tanah waduh berarti taring Islam ini perceloper. Wak kotor kapi tanah. Berarti ring Islam re ada punya ndak ring bini. Wak bukti wak punya se zina, punya se anu. Nah, jadi tekeneng epaksa. Tekeneng epaksa kecuali beda bayina sakse ben beda i'tiraf beda pengakuan dari si pelaku. Wajib monan lah beda dua nikah pun kekuatan secara hukum mun pacet beda dua perkara nikah wajib iqamatil hudud, wajib menegakkan hukum had. Nah, hadis berikutnya nangkung ka hadil qadzafnya. Wa an Ibnu Umar lan saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karuni sekaruni Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu hadhil qadurat ijtanibu padha ngedono sapa sira kabeh hadhil qadurat ing ikilah kotoran-kotoran maksiat al-qadhirah allati naha kang wis nyegah sapa Allah Gusti Allah anha saking al-qadhurat faman mongko sing sapane wong alam makang lamun ngelakoni sapa si wong biha kelawan hadhil qadhurat falyastatir mongko becik nutupono sapa si wong falyastatir mongko becik nutupono sapa si wong bisitrillahi kelawan penutupe Gusti Allah wal yatub dan becik tobato sapa si wong tobat ilallahi maring Gusti Allah fa innahu mongko setemene sya'an kelakuan man sapane wong yubdi kang nampakaken njelasaken ngelahiraken sapa si man lana maring kita nampakno safhatahu ing saknyatane perkarane yakni napa rahasia niman safhatahu ing saknyatane perkara rahasia niman ya nukim mongko jumenengono sapa nukim mongko jumenengi sapa kita yani menegakkan nukim mongko jumenengi sapa kita menegakkan kita alaihi ing atase wong jumenengno negakno kitab Allahi azza wa jalla ing kitab Gusti Allah rawahu nyeritakan hadis sapa Hakim Imam Hakim wa huwa utawi hadis iku fil Muwatta ing dalam kitab Al Muwatta min marasili Zaid bin Aslam saking napa niku hadis mursale Imam Zaid Sayyidina Zaid ibn Aslam. Nikah ki beda kaitan bi hadis yang pertama. Jadi mun ki beda cara untuk nolak
ngakoh cak abane paksa atau ngakoh cak aben tak tahu sehingga terjadi watik syubhat, maka hukum-hukum sing ini tak bisa paksa. Artinya orang ini berhak untuk menerima kebebasan dari hukum had. Hadis kila saya ampun lek terangakin. Hadis kedua ini mendukung deka hadis yang pertama kila. Napa debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu hadhil qadurat. Hindarilah sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan. Al-qabih, as-sayyi, secuba, nampaknya mana orang-orang cuma orang-orang cuba saya senang tidak perkara saya cuba. Al-qadurat yakni jamak dari lafaz qadurah, sesuatu yang sangat menjijikkan. Ini kenyamanan qadurat. Sekak di bareng saya menjijikkan kela ampun elarang tining Allah Subhanahu wa taala. Allati nahallahu ta'ala anha. Maksiat bi Kanjeng Nabi kocak qadurat. Sesuatu yang menjijikkan. Nah, sayang kulibi sampeyan nek kita ngerasa aki nggak nikah. Kulibi sampeyan nek kita ngerasa aki merengis dek maksiat. Ki berde tertarikin ke dosa nikah. Padahal kan Kanjeng Nabi ijtanibu hadhil qadurat. Hindari sesuatu yang menjijikkan. Saya maksud fi'lul qabih atau al-qaulus sayyi, perbuatan saya coba atau perkataan saya tak nyaman. Ghibah masalan, sanrasan, zina, perkataan saya coba, perbuatan saya keji, dan yang mana tadi itu semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kapi bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku lebih sambiannya ke kita ngerasa aki merengis, kita ndik rasa merengis kinangan. Saking letodus deh ya. Saking ada ngolok ustad ro haja iya ki ya. Saking labek re ya lo kegus deh lah. Saking tak ya lo kegus, tak ya lo pinter, tak ya lo kiai. Haja iya ki ya. Duh saya rasa tak tertarik ya. Adapun orang-orang yang soleh, orang-orang yang semak dekat Allah Subhanahu wa taala, ngangkep dosane kayak ngak betang, Pak. Jeken tero pun tidak ada. Untuk melakukan perbuatan sekeji neka sama sekali tak ndik rasa tero. Dalam atina tak terbesit sama sekali. Dalam atina tak ndik rasa niatan gun karo niat apa ki? Dalam atina terus seguni pun tak ada. Saking dari bengkida sama sambian dek betang nih kemudian. Masuk terong akan betang. Bahkan dalam atina tak pernah kuliah sambian dek merasana ngakan betang ya. Orang-orang yang soleh ki sini kah? Tandan ke dosa ingat tandan ke kotoran. Keng letodus ejek aja. Songkun ki menarik. Ki repot pacet kelas kuliah bisa ke kelas lala. Paling repot anu duakin dek lala recek bahwa teman cok aja tak nyaman, betang aja tak nyaman, nyamanan kembang tak iso. Wis bencet entaran dek sampah aja beceng bau ne, banyak barang saya bau sampah aja. Hari lah kembang, ngocak dek lala, tetep tak gelem lala aja, tetep entar dek poroh. Ini kelas kuliah bisa sampean ke kelas poroh. Kita ro kedus saja. Ajiling bener yang bine pratin lomba balap karung ajual kunjol senyongo aku ya san Papua kita tertarik dari perzinaan je ki ngerasa aki nyaman gue sampean ngetela orang ngajoget ning atas panggung wah nyongo orkes, syuting dia rekam. Padahal itu kang ngiburi.
Lemon beres akal kan saya ra gelem tunggang iburi. Moro neng sampean wah moro tunggang iburi bi orang bah. Setan di memang nunggang iburi. Ya kakek beda iya. Kan ngamuk. Lah orang itu nggak ngeburi, kembung ya orang nyongok biduan saya nyanyian doh. Kembung syuting, waduh, air deh ya. Ojeng je lah minta aing, semprot. Mon beda orang seneng deh penyanyi, aget joget dere tunggang ngeburi mana ngeneng aja berarti mau wana pada biar. Kelas kermi. Beli samene kaki ngangkep maksiat deki tertarik. Mon para ulama orang-orang sesoleh ni kabe, kipadan sampean kule bisa sampean ni kata anda de kotoran ni kapun anda merasana. Ngiding bau netok redu merengis lah. Tak nyaman ngakan apa? Abu betang. Tak nyaman ngakan. Wicak baru ngekiri apa? Semaan pabrik Samsung. Pak nyaman bau nu boceng. Karo ngiding bau nu pabrik kule sampean tak kuat. Pabrik garagar boceng. Wis ngakan ngekiri ya. Tapi maksiat kuli sampean gitu aja. Padahal Kanjeng Nabi pun ada bu, ijtanibu hadhil qadurat. Hindari perkara-perkara yang merengis, yang menjijikkan. Apa sih jadi saya kocak? Fi'lul qabih, perbuatan saya coba, wa qaulus sayyi, dan perkataan-perkataan saya tak pantas saya coba. Nah, faman, seterusnya. Faman alamma biha falyastatir bisitrillah wal yatub ilallah. Mula orang kelak lang ngelakonin barang saya larang ni kah? Falyastatir. Tutupi. Tahu saya cerita ada orang. Kenapa cerita ke orang? Wal yatub ilallah. Tobat ke Gusti Allah. Cerita aki ke pangeran tu sana. Bircik tu sana sampean mun ke pangeran. Ngak apaan? Tu sana ke Gusti Allah. Terangaki dak Gusti Allah. Ya Allah kula tobat dari ghibah. Ya Allah kula tobat dari zina. Ya Allah kula tobat dari minum khamar. Ya Allah kula tobat dari sebut kapi ke Gusti Allah. Mun ka orang aja. Mun ke Gusti Allah. Terangaki kapi ponan. Supaya gampang sepora nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyastatir bisatrillah wal yatub ilallah. Maka hendaklah orang yang berbuat dosa maksiat kela isara tutupi lah makin tak nutupi da orang tak nutupi makin terang-terangan makin ni maksiat ni ngeboreng bini lebih mesra ingat orang salah ke bini todus kata jeri bene karo pegangan tangan bene aja lening lunalun juga binyander de bau salah ke bini tak ada jia aku cengan si kacir nak kuda tabun si kanan nak kuda bau orang salah ke bini tak ada ya todus pak tanpa aki mun makin ni padahal jangan Kanjeng Nabi kaki mun andi dosa hadis yang pertama gelak mun ki beda cara untuk nolak orang itu supaya tak kening hat soro nolak soro ngaku abone paksa utawa aben gelak ngocak kok tedung tak tahu kok tak romasa. Hadis kedua ni kah cek sampai kudu sampean ni kah menampakkan dosa cek sampai tak nyeritake apa dosa. So tutupi. Malah orang tak ngerasani. Lemun nampaki dosa na ya pantas orang mau ngerasani empon. Cek nyalaki orang mun orang gelak bereneng mawannati su mun ampun terjadi suudzon kesambian. Padahal binin nah, padahal alim tak tahu. Coba sih leteng-leteng tu cak kabine di maya tak tahu. Otaba aban pun ngatonaki dek kefase kena. Cak salah aki mun orang gelak bedening mawannati su bereneng tempat se suudzon dek sambian. Tambah tak oleh genjeren. Tambah mun orang sangka cuba bi orang padahal sampean top no tope sangka cuba oleh genjer sangka cuba bi orang lain niki kocak suudzon tapi mun sampean nampaki dek kecuba nah sing ke orang lain gele suudzon ke sampean iki salah ki orang mun sampean ampun tercemar camar ning di sana dadi ibarat reng akeme cek tanje lagi mandiman cek apa cek kemiaki lem seleber
Malah tak katon becana tak keding bau tancol aku mandi selo. Sekira ada orang tahu. Cek ngotore netizen cek berbuat onar ning di sana, cek katonaki coba ning di sana. Katonaki ning jauh orang cuma orang lain saya tahu. Nah kami dalam selebar ya kili ketes betes ah. Orang tahu cek apa nak kami. Nah ini kemergana esoro tak ngakoh sopaja tak kening hat mun ki kening nolak. Sekedua ni ka esoro top topen sopaja pas sopaja kun panjenengan terhindar dari iqamatil had keng tetap perintah esoro atau bedek Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang memperjelas dekat sana, memperjelas dia maksiat wa man yubdi fa innahu man yubdi lana safhatahu yanugi malih kitab Allah azza wa jal, dan barang siapa yang menampak-nampakkan menjelaskan menzahirkan perbuatan maksiatnya kepada kita yunukim alaih, maka kami akan menegakkan hukum had kitab Allah, yakni kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini kedalil ala annahu yajibu ala man alama bima'siyatin ayyastatira wala yufdih nafsahu bil igrar wa yubadir ila taubah. Ini kedalil bahwa wajib hukum orang yang berbuat kelaban maksiat kela untuk topno topeh cekak buka. Jaton katon lagi itu sampean malah tak dosa dua kali. Dosa ngelakonin maksiat, dosa sampean nampak aki dosa ini ke dosa boleh. Dosa dua kali orang nampak aki dosa ini. Wala yafdah nafsahu wala yufdih nafsahu benta oleh aban kela nampak aki kecuba nak orang. Katon lagi kelampian takwa, tina masih maling. Asurbanan maling tak punya berarti maling soleh. Ya monteng kan ada maling soleh, bakal maling ya maling. Keng pakai nang areng soleh. Jumatan jalan kol sepolo, padahal malingnya cok sandal ya. Tapi tak nampak dah kecuba tak nyangkang kok cek kelakuan nak kata jajan orang. Betina dia kelakuan nak. Mek tahu kakek tangkap polisi, berarti pon beda mak senapa korena untuk ngaranin orang menikah sebab orang itu tangkap polisi. Kening masa, beda bukti, beda saksi. Neka, pon tak bisa hindari ponan orang, ya tetap ngerasanin kecubaan. Nah, wa yubadir ila taubah bon wajib hukum orang gila engkel-engkelan cepet-cepetan untuk ngelakuin tobat. Adapun kan kui imam, pemimpin, hakim, sehingga onengin deka perbuatan ngak nikah, seampun jelas-jelasan, wajib alal imam iqamatul had, maka wajib hukum negaki hukum had, kan kui orang se jelasaki menampakkan dosa-dosa seampun lakonen, yakni qadurat gila, bareng se keji, bareng se cuba nikah. Nah, tadi mulai makin ceken orang anan sampean sing kira tak tahu sampean dicak laku apa pak dia dah ada hebat ring tua dia pas sekolah non sampean pepenter pak alim pak hafal Quran pak ahli dakwah perkara ring tua nasi coba ring tua na tina masalah bendera togel baban korlaanan tadi anak semapan insyaallah ketawapuan baban baban tukang togel hutanan tadi ustad tadi kiai ketutup deki itu sana bapak nih kak. Ia montogel bin togel wis keluarga togel ji berarti. Syaribul khamar bin syaribul khamar pemabuk bin pemabuk ya keluarga teler berarti. Tutup itu sana sambian siapa katonaki kana katonaki gus bagus tok teku tasbih nah. Apa je pak tasbih jong. Padahal mbian tak mecah karo neguk tok. Neguk remote melolo baban. Arep buan ji baban remote ta. Melihat TV kok lah jan. Bodo boleh mun bulu tak seneng ke TV ni kah. TV ni kula tak anu. Tak pate tertarik. Keng meringin anak, ya pada berarti ngampung dana ya pada nyongoken reng ngampung dana ya pada berarti pada seneng ah. Sekira pun anak-anak ni sekira tak tahu model dusar kata apa tak tahu. Bilan Banur Salim ni ka almarhum Banur Salim podo katon abana Bayi Jasim.
Waktu no mulang ka tresan trekona saat neka beda almarhum Yenizar senyeretaki Yenizar. Yenizar ini saomoran bi Jasim kurang lebih sepantaran. Saking tak pengalaman kedusah, saking tak tahu apa-apa urusan kodurat, bareng sekeji bareng coba tak kenal sekali. Almarhum Mbah Nur Salim nih. Neng mana kipen mon hol nih kak. Baik kene, ya Jasim kene. Mbah Jasim nih kak orang apa cat napa aktif mencara orang mangken karena aku aktif anu semangat terbuat mapan sampai sepon ini tak luang badan kepancet gagah. Bah jaluk duit bah. Gaya apa Jasim? Gaya tuku senuk. Jangan Mbah Jasim Mbah Nur Salim nih gaya tuku apa? Gaya tuku senuk. Masuk Mbah Nur Salim ning Montu Dobeng. Bagi Jasim, nyok tuku sito ae joke akeh. Lek kurang tuku maning ku. Nggih, jalan. Tresantrene gawok do. Palang dek remer ya. Mak saking tak pengalaman na yai sepo nih kawa. Saking tak tahu apa-apa. Akhirnya matur santri sepo nih kak. Mbak Yai, wow mas niku badhe tumbas senuk kok diparingi arto kok diparingi yotro mak diparingi obeng panjenengan. Oh iya atase panganane arek cilik. Senuk jeung aku kaken anak-anak kene aku muten-muten de jua. Saking tak pengalaman. Mergena nikah. Orang yang tak pengalaman kena swarga, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, "Inna aktsara man fil jannati al-bulhu." Orang si paling banyak penduduk swarga ini ke al-bulhu, orang bulhu, orang tak tahu apa lah. Oh, bulhu dia, lah bulhu dia kena swarga. Kan mulai bilang kesana yang bulhu ini kan coba jangan sampean. Nah, tak tahu apa aja bulhu. Kakek pengalaman pesine yang 2000. Rokon ngecer ares. Bentan nah pasan Bali. Waduh bocah apa sih pak ke Bali. Jeng sadel ada kolen padahal kare selaje sepeda nah. Rokon ngecer, ngebet ebu kopi ne 2.500, 500 kerupuk. Waduh ekonomi saya kebenta dolar. Dolar apa? 3.000 pesen dolar. Dolar tampung wah dolar wah. Orang setro kocak pengalaman, bu, kok mare ruwak, mare pacaran, kok mare nomen-noman ruwak, kok mare zina, kok mare. Tahu saya cerita aki ke pengalaman tak usah lah. Kata naki bulhu na sambian. Karena penduduk swarga ini nyabian bulhu, tak tahu apa-apa. Almarhum abah nih kah. Terus HP sekira ada petasan najan abah, de remer jangan gula. Jaring sebelah petesan binyanyi gile, romak tadi minta si Android, si layar sentuh diri ya. Seneng aku iku. Tek toro ten bi gula sebab takut tahun yang metes. Ngobeng tibi Samsung bakto neka. Tak tahu dek remes metes abah neka. Akhirnya pulsa aja tak ada beri, tak ada bi neng. Nelpon atok ke gula. Kayak ngamunya angin pak. Jadi mau noreng nelpon kan biasanya beda memanggil. Mulai nyampung deki ada memanggil aja pancet. Amunya kipas angin dalam bah. Wush, wush, wush. Paten bi gula. Nelpon boleh. Amonya kipas angin boleh. Itu tidak ada. Diki mulai tak kena, gak kena kayak nelpon HP ini. Oh, berarti tak ada pulsa aja lah. Saking tak pengalaman. Merung beda berung. Ngunjuk nopo. Teh jeruk. Mondeng restoran jeruk nih kan beda. Neng gelas kan beda jeruk ruah. Saya sabar ya tasah. Cana baca ngaku isi aing biasa jeruk ro meres tibi. Masih sambian mau sok tahu nggak mau video ngaku kasih saungku perhias ini kak anu variasi mau vid tentang kok lain hari diki ketemu beda gelas pakai peras bi sambian lah ini kak kelero ini kak benih kan kuy enom nih kak takut kelero pak mau vid diberi tahu ini kak benih kan kuy enom ini kak cuma anu to variasi to keben lamben untuk menarik the orang itu supaya lebih seneng ke jeruk ria deh lah. Saking tak pengalaman lah. Pun banyak tak pengalaman nggak nika. Mbak nika tambah mbak. Kula ngobengin tip Walkman kene. Tip kene bilon ki anyar. Kono bulan.
Tahun ini segeme ibu anyar geris Walkman merek Sony. Lebet kula dari timur kanto. Bedem bahasa halaman kula. Tepak ju toju kanto ni ada labeng compo sepo ni ka. Opo iku? Tip, opo tip iku jangan pas. Nggih isi kaset. Opo kaset iku? Oh niki setel bi kula. Tepakne ka terbengen Banjarian. Lho, kok ono suarane tekon ndi? Lho kaset niku. Kaya apa kaset iku? Galak bi kula. Kaset niki. Lho ndi suarane? Tekon ndi? Lho nggih tekon niki. Terus ya apa? Deres nerangake cek repot tah. Saking tak pengalaman, iri-iring tak pengalaman. Inna aktsara man fil jannati al bulhu. Tak tahu apa yang bulhu je. Diskotik tak tahu. Ganja narkoba tak tahu. Topi miring tak tahu apa topi miring tak tahu. Coba anak ring makin, terus tahu udah. Gini re tahu lah cara azina re tahu. Gini re lah. Kenal kadusar ya. Karena bapak kadang-kadang saya kenal lagi sih. Reng tua sih kenal dosa nih kak. Mereka tutupi. Saya kira anak dia tak tahu dia perbuatan dosa guru sampean. Si orang lain saya tahu. Keluarga tak tahu. Cukup sampean bi Gusti Allah saya tahu. Tobatin tuh sana, ambui. Apapun bentuk maksiat, tahu saja retaki ke orang. Mari bingkok bilang dia. Jadi beban barongan. Tak nyaman, kau sobat. Cerita aki tadi. Tak nyaman, nganyer. Saya cerita aki kecubaan sambian. Cukup sambian saya tahu sehingga saksien bi orang ini ke sambian saksien ring bagus bi kiri sereng. Karena aku kiri sereng nih kan. Kanan kiri nih sampean bakal nyaksena perbuatan sampean. Yen asna itu wajibat, mun ngalem ke sampean ya wajib suwargane karena yalem cuma oning kebagusna. Kengun sampean ngatonake kecubana. Ya mestine orang gelek nyaksain coba. Nah, dari hadis 2 nikah esoro tak ngakoh dek kekecubaan mun ki bisa tak ngekonin tolak hukum had gelek supaya apa? Supaya terhindar dari hukum had. Adapun pun bodo dua nih kah? Napa saksih bereng saksih ben pengakuan ngako bi saksih pun tak bisa. Berarti wajib kan kui hakim atau imam. Saya dalam hal kadinto pemerintah wajib iqamatul hudud, wajib menegakkan hukum had. Nah, termuka pada selamat kapi jawaki dari apa perbuatan zina, jawaki dari mabuk-mabukan, jawaki dari perbuatan sekeji nikah, setuju benak foto tetiak kini saya selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Babu hadil ghadaf wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما غافلون ربنا انفعنا
بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا يا الله ما للكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء يا علماء نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر رم من ستر وصلاة الله فبكتاب في للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب غرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا فأمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بر وبرها سوسا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيد علي خالي عكاسم الفقيه مقدم جميع ساداتنا علي بعلوي سوسا دار رحمة ألف هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته ثم إلى روح شيخنا كاجي هاشم رافع وزوجته جاسم بن سلم وزوجته ثم إلى الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى رحماتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير رفع إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم توب علينا إن أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين سوري حضر بسودان